Svjedoci smo da se u delu javnosti vodi svojevrsna kampanja protiv javnog sektora, javnih preduzeća i da su nepravedno uvršteni u celu ovu hajku koja je opet izazvana zbog lošeg stanja u zemlji. Postoje privredne celine čiji su zaposleni postali sinonimi za nerad, neefikasnost, neracionalnost i privilegije. Evo, juče smo čuli i ministra Sertića, ministra Sertića koji je onako malo, rekao bih, neprimereno svom rangu, komentari su neka javna preduzeća da ih može voditi maltene bilo ko sa ulice, da su tu razne dečije igre ili kakvi već izrazi. Mislim da je to uvreda za kompanije koje u ovako teškim uslovima i u ovom okruženju posluju više nego dobro.